Manastir Sveti Pantelejmon. Manastir Svetog Pantelejmona sazidan je na obali nevelikog zaliva na jugozapadu Svete gore Atonske, između pristaništa Dafni i manastira Ksenofonta. Ovaj ruski manastir osnovan je u vreme svetog ravnoapostolnog kneza Vladimira i nosio je naziv porodice Bogorodice Ksilurgije. U drugoj polovini 12. veka, usled mnogobrojnosti, bratija se seli u Gornji Rusik, a krajem 18. veka monasi su se preselili na morsku obalu u manastir sa hramom Vaznesenja Gospodnjeg na mestu današnjeg Pantelejmonovog manastira. Prvi Rus koji je stigao na Svetu goru Atonsku je Antonije, koji je ovde boravio u 11. veku, ali ne u Pantelejmonu jer tada ovaj nije postojao, nego u Esfigmenu. Izuzetno zamršena istorija ovog manastira spominje manastir Svetog Pantelejmona kao ruski. 142 godine ovaj manastir je bio pod pokroviteljstvom srpskih vladara, kada je važio za jakim duhovno, a i ekonomski. Od 16. do 18. veka u manastir dolazi veliki broj ruskih monaha i tada postaje kompletno ruski. Prešao je na opšte žiće još 1803. godine. 1875. dobija i prvog ruskog igumana, a godine 1903. broji čitavih 4000 monaha. Arhitekturni oblik manastira uglavnom nema uobičajeni vid utvrđenja, svojstven atonskim manastirima. Mnogospratna zdanja namenjena mnogobrojnoj bratiji okružuju starije, kompaktno raspoređeno središte u vidu pravogaone građevine sa glavnom sabornom crkvom, podignutom u 19. veku i posvećenom svetnom velikomučeniku i celitelju Pantelejmonu, koji se slavi 9. avgusta. Ovaj manastir ima najveću trpezariju na Svetoj gori, gde može da obeduje istovremeno čak 1000 ljudi. Pored trpezarije nalazi se ogromno zvono koje ima obim 8,7 metara i teško je 13 tona. U ovom hramu čuva se glava svetog velikomučenika Pantelejmona i delovi moštiju sledećih svetitelja: Jovana Preteče, prepodobnog mučenika Stefana Novog, Paraskeve, velikomučenice Marine, apostola Tome, Jovana Zlatousta i mnogih drugih. Drugi saborni hram pokrova Presvete Bogorodice posjeduje delove moštiju svetih: Jovana Preteče, apostola Petra, Andreja, Luke, Filipa, Tome, Vartolomeja i Varnave, prvomučenika Stefana, Isakija Dalmatskoga, Dionisija Areopagita, Kozme i Damjana, Kirila, Trifuna i mnogih drugih. Ovde se čuva i čudotvorna ikona Majke Božja nazvana Jerusalimska, ikona Svetog Jovana Preteče, stara ikona velikomučenika i iscelitelja Pantelejmona i ikona sveštenomučenika Haralampija. Treći hram posvećen je Svetom Mitrofanu, voronješkom čudotvorcu. Tu je i mali hram u čast uspenja Presvete Bogorodice i pridodat Pokrovskom hramu, hramu u ime svetih velikih knezova, ravnoapostolnog Vladimira i blagovernog Aleksandra Nevskog. Osim ovih hramova postoji i nekoliko paraklisa. Nedaleko od manastira nalazi se takozvana grobnica, kosturnica sa crkvom svetih apostola Petra i Pavla. Manastirska biblioteka sadrži više od 20.000 knjiga i rukopisa, mnoge od toga na pergamentu. Manastir Sveti Pantelejmon je nekada brojao čak 4000 monaha, a u sadašnje vreme 50-ak. I ovaj manastir je 19. u svetogorskoj hijerarhiji.